Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Nomor undian 047. Siap. Nyam haji jadi balik kampung Bali. Untuk yang pertama, tolong tengku hafal no yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wannaustani hurufun tantibul isma wa talqa'u khabara wa hiya sittatu ahrufin. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Yakin? Yakin. Kemudian yang kedua, tolong tengku hafal no yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wannaustaditu hurufun tantibul fi'la Wannaustaditu hurufun tajzimu fi'la mudhari'a wa ya qantatu ahrufi in walamma walamul amri walafin nahi. Yakin? Yakin. Kemudian yang ketiga, tolong tengku hafal no yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wanna'u rabi'un hurufun tanzibul isma faqat wa ya sab'atu ahrufin. Al-wa'u wa ila wa ya wa aya wa aya wa ay wa hamda. Yakin? Yakin. Kemudian yang keempat, itu yang keempat, tolong tengku hafal no yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wanna'us tsani asyara madhi wa dhammi. Semangat. Wadhammi tarfa'u isma jinsi ma'rufi bil alifi wal lami. Balik dah mau manggil. Wal lami wa Lemoh anak muda. Aduh, sewa penonton. Kemudian untuk yang terakhir, coba tolong tengku hafal matan beserta beri makna dan penjelasan no yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wanna'us tsaminu asma'un tanzibu ala tanjidi asma'a nakiratin wa hiya arba'atu asma'in ahaduha asharatu idza rukibat ma'a ahadin aw ithnaini ila tis'atin wa ashruna ila tis'ina wa kam wa ka'ayyin wa kadha.
makna artinya gimana? Pas. Kok agak ada apa? Terima kasih kepada peserta 047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.